Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Ebusuafo ye nyina ni se nansen Honorable Kennedy akompreko e Japan sese wati free basa ene esen first na omukọ omu elections no sese ni abebom no esen de bia ene nansen nsem o kande Honorable aye no ho kono wokaya ono aye no so ontwe no ho no bi asoa aye no so obe campaign ama NPP aye no so can be against the NPP ene nsem Honorable e kan o ye badwemba na wo dwen ho a bon say ehfa na Honorable the NPP party ekwe na ebimo kire say omunja Honorable politics politics anete obeba back say Ghana fo no bebe adwen akwakodu no we are politician ya untu medadan yi o na chiri wasan so be ka kire say na meboa na wo boa ya mpa nti NPP fo say mu obibi ya mu ye ne nde ya na nsema Honorable eka no party na no de opposition no metai ehwe political zone brother Felix ni program in Pempi no NPP fo ni bi e be kire mo adwen wo so mo so politics enya politics o NPP fo mama fa the politics keke na say Honorable ne nsema oka no e na eye Omanhene ya edubuache e na ne crew ana pay Sumpa FM ade achen bi adwumede so no mo chese ntizi Honorable Kennedy akompreko Japan no sa subenya akaka no one out free oyi secret wo kan say me ene say Ghana ye de Ghana sha won say yenye save because ebe hu an say wa mount platform it was a Jubilee House or say Parliament House or say ene so say Independence Square o ka chere say unti mi mbo ma ni bio na security nsense mi na ala ba betudwa say subayin won fe ndi mampani yenti ensema wode etudwa Nyamia ya domo ya kwada no obu ade wasum nipa sum mpanimfo de ani die ama mpanimfo na wanyini ana mpanimfo ne na to nsedidi enti hwene ya hwene se I know you bia enene wa obi na waye dwe na obi asante ebu animme obi a wahase na asante ebu animme no da sa na asante ebu apeso na dwene mu no sa na ya abo amapeso hume yes enti se uko potem kra ya wadi bi na wona wanyini sei enti kama me nyini enti na wona abaye kasa bi se one ne na nete ha enne okona nim chen kra na wonti ase the vanquish is always with asante baba me tie na you rekwe okwa trase na ye nto aso frio Obama asenso anya. Tire mu ma wa tire mu ma. Ari ago fara ma ko. Wa kai no mo ntumi anya no. Ari se si a office asa ehurehura bi abam dodo ana. Wonwie ko. Oh, se no be sase. No be kasem. Bi wa se wono ne bargain chip nyina ye election na okoye votes na wonya ye no. Wo hu so extremely relevant and not that's who he has become. And let me say wo he has become. Ogu party na sa na vote na wonya ye no e be free mu. Now we are sure so Ogu party no. O say party na dey sa vote na ma. Aye. And then ofi say enunti ama ho abedin o dom e de wo e party no. Na se party no okoso aka we ya. Sa dom na e party no mu nko ano. Ntimi nto aba mama di president. Nye ni pa nyina na de na wo ye no e ye omo fewu. Nye ni pa nyina e na de na wo ye no ase me de mi mo bia secret me mo bia asase me mo bia sumasam me no bia dem wasam akonta me no mi enu tie ya fidie kra etisu ye woni ma bebreba e bia yenim yenka aka yetim me de atomate ye de be ko wuom o se ni pada se ni bia wonya sa de bi na wo de bibia bam se na Ghana ye de ma wa tim and no man grow for him, see, man. I don't think that. That's it. You want some baby or on my dear no nima on country. Secret baby, you know, on country. Honorable Kennedy Japan for Bantima constituency, dear. The Equacoyeno, one we being a part 2 of Kennedy Nebaumia Bill. Or Bantima constituency. Why should it be so? Ninga Kennedy, ni interest abam bebre bengina ye ninia or contest be a war a year Bantima constituency one more. So was on my line I will destroy Asenso man yet to say Udi bim and I may be can say Mestre Honorable Kennedy Japan say Ahunta Imperifor say a fear chi
eni abofo no ne moko ye nyina modi akwa wie elections no a one vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekoye no de ekotoye atwawi yes ewom se wunu contest bi e bantima baton pesua so but as edu baby na akwete say me party no megu no ensemo a meka ensemo a me say but me nye sure say Honorable Kennedy Japan ni beje say enne obesori na MPP party no eco position yes on the co-position. Me sure say na ni beje say party no agase party Debbie odo person che say MPP yes and Nana Akufo-Addo ne nkrofo for now no omo ko Jubilee House for ne eko and yes say Bawumia na co-position and no the let's make the comment no was not say MPP for co-position or say Jubilee House for no control omo obi antimi hurehura no na omo ko yeah honorable Ken ye besre no say akonta party a or say ye twa ne mfruma tumu ene MPP me kai se mrebi no o ka say okọ Asen Central a Asen North abaya Asen Central na wo DMP e ho hono a na seat ne kuta NDC e ma okọ kromo no mo a na true and true NDC fo nko a ono enda kakran ene one nature party no one nature constituency no e de abre MPP inti ene bi MPP kura betima ka say si ye dakura say de ya Asen Central Asen Fufu e de ye dia because of Honorable Kennedy Japan mesre no say mo ma sa sweat brebebrebe we ya wa bre wo party no ho e de nature a constituency ene bi a region bi e de ama MPP no enkoye kwa akonta for the sake of sebia enyo no ne interest kura for the sake of ne ma Honorable Kennedy Japan mesrena edu yes edu baby bi asem a wo betie bi eya wo be very emotional okoko be kosoro ba mesreno say for the sake of ne ma dachi ene bia ye be kan say wa DMP wa call 24 years oso onko bio obafie na ni ene say obedi president what do die eko minim so oba boy be very nice young man very energetic very Afro-chella. Yes, very industrious. He organized this across Africa. Very strong business young man. Very energetic, very industrious young man. By 21 to 20. Me sure say you said the benya ba ku mienu bi ni moja ombe peja sanya politics kura bia ombe fa ba bia oh me papa ne Honorable oh hey bra asumesi eti mesra Honorable Kennedy Japan say for the sake of ne ma ene ne nananom binom ai bia ombe piasa si so a wo mo enya maye mesre no MPP party no wa bre ho wato cars edu ba bia formina issue ebe ye tan ana parliament mu ache no Honorable Kennedy Japan e frɛ chairman Akwasinti so Akwasinti bra was Kwasinti so deka was somuje usika kotuaka eye twe ho na party ni ntimi nya majority saka we nyina Honorable Kennedy Japan wa boy mesre no se mo ma ensam kitin bi na nipa kro nipa omo gu ni nche na omo be kansam kire no o heye wo mo ho ebian se ne Omanhene Kwabena Sante de statement aba se asem no onim ho hwe na enti akota mesre Honorable Ken misade but we dey mesre no so we dey kutu no for but I had desre and am dey tune nim so for the sake of ne ma ne nananom even inua Rafa Japan or contested bantima sita enuntie bia ama ni braba ene adeade mesre no se adwebro mo mane bre e wo party nim o se oye ne in such a way say ne mane ne nananom e ba bete ne bre so aba e wo yeah so okay mesre no ada and the issue of development so we share baby to say bantima Metima can pain say so aye adwuma asante mantem ha me hunu member of parliament